On mat number 12. Дмитро Литвин просить прийти на схватку на ковер номер 12. Дмитро Литвин. Наши украинские друзья. Дмитро Литвин просит прийти. Mat number 15. Matile number 15 vajame arsti. Matile number 15 palume arsti. Matile number 15. Tagumine rida kaardinate ees. Vasakpoolne mat number 15. Дмитро Литвин просит прийти на схватку на ковер номер 12. Дмитро Литвин. Aleksander Blank, Aleksander võttis siin oma vastase. Norra esindaja Ardon Alesmaa, Peedi Nügene. Kohtumine algamas, Ardon esindamas Lääneranna spordiklubi. Ja tema vastane Peedi Nügene. Võistkonnast Hoopi Soomest. Kener alustamas oma kohtumist Matil number 12 Dmytro Litvini vastu. Kener. Punases trikoos vastane sinises.